kwakira program yetu Omushana Gw'Ebyobutegyeki idashika zabano nina ndozarenga omushaha yetu yakana ebiro ni 14 okwezi kwa mwenda omwaka 2022 kuyorwa kashatu kusizo abanyakazoba inebireho kwiha agataho turebireho kurahira kwa president wa Kenya tukatwabigambiraho isande yahwire tukutera mutoje tukureba ku court ya Kenya ko kujwasa kitebeka kujinga nsana na ya Uganda ndi Innocent ARINAITWE mu studios nyine mu ayesgomwe amone rubarema naga omukibina cha FDC kandi aha FDC secretariat na jana nkundi office za news studio amone ingas kafuka izo ropa man kadiza post government nasivuzeri katonga okay nyine mu honorable narko agomadina ubwo ni minister wa social services hamwe na Asima Douglas ibinjira ubwo ni panelist kana gumchimena cha anti Ingashia Alliance for National Transformation abakire tinda bikiriza nza kubikiriza abanyanjure bwanyuma bakwa yo submission ya result nda kwajana hanshonga ekwatagine na ahishenjiro gitu rya Uganda ishenjero tukate obanyishenjero tukabatera karuru omwaka gw'2021 hati bayishe yo mwaka gumwe na mezi marunje so bayoba zo mwaka gwa kabiri kuza guhendera ntwebuza itwe nk'abanya Uganda eba rero batensa okoye omushenjero nebiyamba omunya Uganda arahanuye ningati bukumwera akwa hine bills niga sheptenso ebiresebweho omushenjerero omwaka gumwe n'icwe ebitensebyo ebyinji nibiba nibifevaringa ningashindi bihwera abanyishenjero hamwe n'abantu bace umuyihanga byeto rya Uganda awira buceni maho turebere barete kiteso cyo jirango nibaza ko niba tracking amasemu agabantu ogwakangashi esimu eyoratere hatishibire confirm esimu yoratere baza ko mbakurikiza ebigambo ebyo rukugamba ndetse naterera amwe emboze tuntuganira baza ko bajine kurunji bakujikurikiza tujengwe cyo tukureta obuzibu ahabanya Uganda insecurity umuyuganda tiyaza kweyongera cyangwa se twasagara kamwe buguri bwenyuma gukandika barana futambura no kuvuga imodoka atwarga ryecho hariho computer misuse ziromwe ekiburuke cyo kwandika ahasubwaho noza kubori accountable ningashinja kwa kiri echawe nko muntu ekikumanyisangu wahandika ikintu kibi noza kubadoche no wo kukigarikamo awaza ho oka namnonga bari ya TikTok ejuru social media izere oza ho gambe bugambo bitabiruje umanyengwe shaha yona nibaza kubana bakwakira umurye cyo turebere mu umukazi wawe nabona so mwana we akamukwata mwana yamucurika yakomagura higo imikono yakwata hasi umukazi ubwo bamukwasire kandi naza kumara umucome emyezi 18 icyo kizire abwa misuse ya computer kanga ku studios mazina Douglas atwigureho ikiganiro cyetu Innocent wari munonga kiriza ntangere batayi banje na nimwe abakutureba nyenda kubatangiro mu rwego rw'umutano omumbere nje mwabana kibaza kiriza kutureba mwana kibaza kufuna kasente kumushoro nyenda kubasima aho kundi hanga yanyu nshasha badwiri rw'amashanyarazi mwe bari kundi hanga yanyu wana reba program y'iki kimanisa mu yendo manye kufumu ihanga yawe kandi nango rebe mpinduka y'ihanga yawe so nyenda kubasima abakutureba mwena across ariho muganda wanje Medi Binike Kawoya yakura museyanja ngundeto gutuma na batakuruga program ayine n'umuntu ahawari yo nareba nawe nyenda kubara musiya imyano we yari yo nareba na program y'iki nyenda kubara museyana no kubebaza abo kunda program y'iki Innocent kunza amashonga yawe ngana kugambira hangu ebinte kuba muhange bimenye ubanze mu tinci bitangara so aya kubasa kuba ryo kwe nareba nkatangire
niwo kubasa kuba omuyangirize omumwabazi ekyo kubanza itekerera biro mu parliament abakutureba erya computer misuse erika ebemberwa mwenyumaho owekitiinisa Muhammad Nsereko MP wa Kampala konkite kuyarira ensuro bwire obwe ninshika tukisha twagambira abanyarwanda ngo akabitwakaranzya kana gambire ngu itomu national park turinge ntureke turanzya hari tukantureba hiturukuza nangu niza nabibira hantu bantu ahituriyo ntarungi abari kutureba nka Yesu Kristo kuyagambira abacyara bari ababeno bamurra atumureke kuriranya ubu batwara atumugarike yumurira abandi nanye cyo kwenda gambira abanyarwanda ergitekerera biro mu parliament cyo kubanza no bagera tindu kwenda niyo innocent umunyamakuru dorse na niwe ariyo naturebero mu sitting room yawe ayina kasamu kawe dorse abo kubano bagera Douglas kwara arebe akantu kamushemeza akakasindika hasimu yawe obana WhatsApp group obana ha Facebook akakakusindikira bo akurugera hariho karukuhenda amateka ninga karukunyigisiriza omuntu omwe ngo omuntu ogwe naija kuba nayikereza na niwe ya receivingire okutabariza na niwe yakatunga recipient naija kuba nayikereza okutabariza bakutwara omu koti n'okukomanda what have you so Madina hanakira ku nsindikiro obuntu burungi bukusese nakareba nawe kamushemeza ajya tukankasindikire mutano wanje nkareba konkano bagira ko barashanga kantu ako kintu karukunyigisiriza abamumbakamu ninga sho umuntu yaragaga ati Madina ki yakusindikire tubarabanze nangu no mwe kuronda Madina nyowe kubarango omuchikono bakwata nibankwata habwenki wayakira kantwa kandi wakarebere so ngenda kubagambira abatumikirize nyo tindu kutangara by the way biragiro obwiro mwingi biragiro tibiba bibi kurugirira umutima w'ukuri kuba byizire konke biragiro ya Uganda na nibya bebembezi bitu bakoreta ne baronde biragiro ebiru kwisha kuba favoringa bonka bantu abo kuba innocent kankubuza nyowo okunimfutekateka nka government kurugaha myoge yaye yakubire ine gukora ekazumu omukurikirizo rugamba kurikirizo rugamba kushangano noyendo urre mukadagrasi yanagamba kina Madina mukadagrasi yanahereza kika video kiyanagahiki yanahereza muka amoni hati government ine binte bihango munsi yo nima bakutiri government ine binte bihange byo kubeshemire kuba nekora kunga kutaza kurikirizo rugambo hate bihango bijiremere kuyareba ngo ntwija kuno mu WhatsApp group zitu na Facebook tukatandika kujigamba abo kubirimo bakutureba ni nyenda mwijuke ngweje government eri kwiza ekagambira abantu tubantumwe nabaretero obugabe bwo kugamba ekyo rukwenda abantu batero mu ngaro ngwishitwakira nabaretero obugabe bwo kushaba ngo kumurukwenda abantu batero mu ngaro twakora ki twakira. By the way, those were the two fundamental things ebyaresire NRM yaba popular. Abantu kubahereza obugabe bakagambe kibali kwenda na ne kibakutekateka. And to me, imwe bakutureba tinka jiraga bwoba nashanga abana banje bari umucenje bari yo baganira embozi yabo abo kuba I do not have any irritation ahabana banje. Ni manyango abana banje kintu kubahereza ne kintu kubasa kandi ninki bashobora. So watandika kuboryo muziri bakakushango rya adresa nondo hurra abana bawe kibagamba kibasa muniwe sema kanu we ine kizo. So in this case excuse me, in this case government erijira hamyoga yayo nende hurre ba citizen nabagamba na mukwe abamwe kwemanyire ne bagamba hateje ninje tanka intimidation. Yes. Toshenire hati kugambe teka yawe ntwanisa ngo barga hakiye kibaresire echo kugira ngo umuntu agire obugabe okugambe cya kuteka omwihanganye. Number 2 itegere byonke yo kubanza ere baresire mu parliament
imwe abakutureba nyenda mumanye ngo ari constitution eitu inerizo izo kuwa kuba innocent yo muchondoza no isuko mushango gwa owechitinsa Andrew Mwenda na Onyango bo okubatabarize government baka iyo government nejera ngo mu kusindika video ngo nutukozesa emikutu yitu kusindika amahurura gatashye ninga shigete false information konko mushangi mwa bakutureba mushango gwa owechitinsa Andrew Mwenda na Onyango bo kote karuringa uhurichiriza innocent n'abakutureba kote karuringa yagira ngo even giving a false information is not a crime omu makuru hati na no kugamba makuru agatashikire ninga shage kishuba tumushanga so chimanisa ngo hati wagarika kajoti kana akorekera gire kindi no hakanisa constitution echero kugamba abo kuba kubasha zero omushango go yaba president twachiteko mu constitution kugira ngo even na no kuhereza makuru nyakunde ngo natika agamakuru abantu bo reka abantu bagarebemu bejajinjire kugashikire ninga tugakozire tugashikire konka amashanga government hade itwine imwe abaturikiriza ari hakatabo kanye bataito konka kakahandi ko mu Germany the road to freedom kakashanga mu statement sina akaja nkumuro bamuriyo mu ihanga mware bihangeyo abari kubebembe eyo kubanza batandika kubabika imwe abaturikiriza mware babebembeze bani batandika kubabika nga hati nimwe example ko nimija kuzehereza nkaba mukureba nababihangwe za parish model nimija kufunezi bachiwaho bwire babariya ngo hati tuzarebeka achiwaho bwire ngo economy rije achiwaho bwire ngo kandi norebe mbere atununji mwareba government inemu akantu kebishuba ngo mumanye ngo government ejo eriyone ergarayi yagambesho nga yakabiri ukumurwa muri yo mwihanga mukareba government yenyine eri kubashoroza mwe mishoro yatandika kubiba uriwe abantu be government eyituto mu ndebo bwiro bwinji nebeshemire kuma abantu na nebintu byabo konka kumureba government yenyine ine kubakuma imwe nebintu byanyu yatandika kubiba ekabaje tatwa baretere myoga konka imwe abarukubi atwaja mwerundane kuja mutubahe myoga mubanze murete yimitware ibi uriwe abantu abarukubi abori yo nonda kuyamba oyo no baje tukana mwene mwerundane konka kumkweza kwerundana mwabanga be mu group mutwa makumyasha mutwa ntwenda buyo mwarete ibiri Actually, je suis venu au Japon para recente. Baba shashwe mtware shatone kumina. Chonka hindi ganda akawa mkwasire. Chonka bamurekura ba police bonde disotore. Baba murekura sente z'abantu zitakagarikira bona bonyo ni bari ndeba tine kibako. No kozi kandi ko mwita. Hati ngukumurire government eyine mwaka kantu ko kubakwato musha. Mucheza kurundane mishoro yanyu. Mukahurira ngo nankabuzire nezi. Ngukanda ababenyo nyamwaherize ngo babemba babakorakora nsenye nyinga ya Uganda Airlines sanga ni mujurura ngo abakuru bashashuka sente nyinji ngongate gukora amagoba mukahurira bine kubebembera ngo mbabiba mumanye ngwihanga rigi aharutezyo rwo kugwa ngukanda kumurriga yo mwatandika kubigambaho mukahurira abo benye nabari kubebembe uriwe rero benye batanga kuja ngo ngwiho okubabiha kwitu na no kubiba kwanyu okutuyontu biba mutumshembe kubambo bagambaho dera form zenkai omuchomi mukareba atandika kubakoma nebebuzabuza mukareba atandika kubasibemenwa mumanye ngwihangeyo riri aharutezyo finally kore bihange remu ensonga yakana ngururu kugira ngo twabeshengereza na no kugambe bintu byona hati kuruganera izoba ekitweta ganging information hatakajira umuntu ayachoza hatagaga kugira umuntu ayaja ngo tuge bashuma hatagaga kugira umuntu ngo ayagira ngo tukazisa sente nyingi mutebere hatagaga kugira umuntu ayagira ngo oranyo twamuzika ngo sente za mutwira hero na neza muzikire ngo ni nyingi ngo ibi byona twabeshengereza ngo mugire ngo muhuname okareba umuntu nabanyigisiriza atakwenda information mumanye
omukatabako ninkunda mwensonga nkuremwe akajya kumureba ensonga ezo ina ziryo mu ihanga ryanyu mwimukiremu naganyu gona mwegaririze ihanga ryanyu mikono yabo abakuba abantu abo nebaba batine hibakubatwara Innocent nyenda gambira abanyarwanda mwena bakutureba iwe wena horaho riyo notureba in your comfort zone aho riyo noturebe ensongezi nezinagamba eje yakane inashemba yo niyo president Museveni abasigiza hanga aho kuba nakimanya ngwe byatukozire byo of course atukomere atwibire batunyagire batubihire abo kube kintu cyo kubiya cyakatandukana cyo kinana na mukaga immediately uyaba biha za privatization akababiya mu muguza amakororo ganyu gona ga government akababiha buri kimwe cyo cyakachukora yati mastari yabagira tena sente bambi yabagira sente z'umwine hati buri omani nyenda miliyoni atkonka miliyoni yagiza kwa ninjani mushinji kashanju mwatere ngaro ubwo muntu obwe nwe yabaheza mwene finally atware biritu mu gijo gwitu mu gijo gwitu nyenda kugamba president Museveni ubwo gwitu no kwa bagesi ogwa computer mwene yajata ba computer bakusiba social media tukabandema abo kuba no gwabe nayi bo bururu enyumaho bamuze ibitu bambe bakabatamanya ngabasuro ko babyani ngo mushiza ite turugire twamwe exposinga buru bushuma buru bwibo bwa burikika buru bwinazi nkaka video yakorebere emotoka ye kwehereze kutera umwana ensiyone be yakoze reki yakimanyire hati ibyo nibyari yo nayanga najyamu nanokora akakwata simu yawe ngo simu ya emotoka ya president Museveni yatomera omuntu anotani bypass ngo takajiro wakasindikira uriwo rebe eryo nihanga erimwami omwebembezi ariyo nabatwaro misho mweni yajya kandi etiteka lya computer misuse abantu aba mbase kubaganginga mbase kongera kubakanga mbase kubagwerezo ndohome then mbase kubategeka ki batine hiba kugambira ninyenda kugamba ensonga ibere rukuhendera Innocent kwereza abagenzi banje muki president Museveni nakweshengereza eze sente zito zo tuire Kongo kiba yebyo ibireyo na nebyo mukora byone sente zimukusibana mukwiba ninyenda kuhamagezi gawe ebihomo yombeke by'amani ebihome obyongeze abo kubitwe we are not about to keep quiet wakaura Innocent tukabire kwetekatekana no kugira ngo nangu tunane nangu no kutekateka aho tukabire because eze simwe zariyo nagangingana na computer ejizariyo nagamba nizikora data with taro simwe bakutugabira Innocent taro data yabusa na yakakusera yareba twayongera twajukura abo kana amanyanga to kuturya boro ubwatu ni jara kisika turya boro na data ne turema president Museveni nabo inabo itwe tukundi hanga yitu data buri izoba bayida wenwa ngakuja unyono kubyama tinji byabo asa imwaba manyi kubyameresha munana nyoni byamesha ibiri because ni nyenda kumanya buri kimwe ngakuja president Museveni otya kumaro bwire bwawe bwinji kongera ku mucyenga mwene hata yareba ito abageze nko twamisi najera nkora leta y'iteka Nene twisaka koma kagitu tujango bambo mshiza tatukoma bambo mshiza tatwita bambo mshiza anga president Museveni homa bari nkitwe turibinji homo byombeke omanye muno isha kwera mkonke kinkumanya Innocent omunsi yona taro dictate imwe bakutureba arako zirobo uko diobona bayizo natanga kufuna maka mwenye natanga kushemerwa bwana Amoni president Museveni is now at his weakest. President Museveni wa yaresoro bwawe kujota abantu mugambe ko kumuru kwenda abantu bakafutera omungalo wawe atanga kuja munaneme mwanondo gisibe aha dato witu aha masoma gitu aha mbere yito yiturukura abo munito tukumo kufuna data okatujo tumushemeko kusharinga ka video nango ngono mutamuzo rugamba ninje tanka ku okusigisibwe byo ine kora okaza kwirusya obuhuguhu akamwenya kinkwenda kubagambira imwe abatwikirize President Museveni ali amuhanda go kugwa Aliamanda ko kugwa Innocent turiyo tumusyamu heru wari hatanga kuja tati ekimwagambiro mu kishenje niki nacho ninyenda nchure ninyenda tapinge simu wabanoterro mumanye ngo kwera kirro kwaroho imwe abaturikirize by the way twongere mwamani twongere mu murro omushizogu he is now at his weakest and omhando kwaroho no kugwa Innocent nyenda kugambira ekinyoni kingaliza mu masiko Chengariza mama siku because no kubasa haro umuntu we no munsi yona arakoze ramatekaga akahangura abantu akahangura wiri y'abantu
because he is trying to go against the people. Currently, yesterday, we were Kenya, but we say fast of the region. Innocent, ebintu nkakugira ngwebintu ebyo gumo obyege ogumo byege no omuntu aragambire nakukinika omuntu akukinikireo hati yego joro nyankore omuntu kwarwa nagambira kukinika nacho kikemu hati ruto ndebera hariya kwagize musumanyi the father of the nation of the region tokubaza kuba father of the region oryo mworo ihanga ryawe ryine trillion za nshanzo na mwenda bakurubanza public debt Kenya economy yayo tekubaza kuba father of the region Uganda tujyo mukushabiriza Kenya buri kimwe kiturukosoma kagiti mwabo kutureba no mukimanyango niyo kirukuruga uriya yafugira ngo you are the father of the region naba nakukinika namba tunareba erizoba status z'abantu hasibire hose manyako kamanya ruto kwageze kaga rero bakatutamburuza mu gurupu buramwe mu benda tukarebe bariya nabo bambe babene basheka bareba ngo w'inzara iro dingo kuyagambe bo kubashomere president Museveni wa Uganda abanyakenya batere n'uruba rwenda barebe omuntu akutegeka abantu aboro batyo ejo myaka 36 nabo baragayo bimuka barikwenda bamurebe bambe hatubo abaye nare batekateka ngo bo babemba musima ngo bo babemba mukunda muno nyenda kubagambira imwe batwikirize imwe batutureba itwitwe tubasa kuba turubace omuntu tekateka yani nyenda byara kubagambira ngo tuturukwisha kuna tuturukwisha kureka kukozesa nwa yitu because itweche nicyo gishaka kitu President Museveni wo kuyanyigisiriziwe innocent yakwata umanda yaza ruwero itwitwe gishaka kitu President Museveni nakanwa kitu nitumanye bijya heru kandi twiza kubishayaringana bato bitu nabaganda bita batakabimanyire babimanye okumu ibiri hangeri okumuririre okum amahanga kandi agizire bwanyuma gabegarana kuba gabenigehora kakugambira ku Singapore Malaysia obwire bwa Amin akaba nabaherezo buyandi akabona abaherezo buyandi erizoba bwanyuma y'imyaka 36 ya President Museveni nituzayo kushabiriza ko kuza kubuza itababe bine resources aha ezitu zikazanga zikanyakurwa nicyo kurebera mwihanga imwabo kureba hatembereje y'imuru binyobwa mu buraza shinji kashanjo amajita n'amajita sabuni omonyo n'omonyo sukari n'sukari ejemberaje bashikizeho nabebembezi banyu ababarire bakabibe bintu bakatwara heru bakabyombekamo bakabikuramo amafamu bakabyombekamo za kedi imwe bakabareka mutine kimwine babihamu kiriko comment ente yota kuhereza bishu nojikama ukakugirete shagama ko kugirete shagama yabeye ente yengeze ni kufitira umuje mwena hata hano twari bari batezo kama mweshagama nitutemba kwerwana yeba asimwe Douglas binjira okonko hayo orwazuro kandi kwatugura program yitu ano wasa kutukurata aha YouTube channel yitu teka mu GNTV Uganda ningashi Omushana Gw'Ebyobutegyeki baza kubo twine kurunji live ahora bonhon aha YouTube channel yawe oteke mu Omushana Gw'Ebyobutegyeki ningashi GNTV Uganda baza kubo twine kurunji kandi tuzakubona haja neshonga noza kuteka comment ningashi noza tugarukamo nzakwandishoma kiteka teko cyawe omishaho noza kutsincha kiteka teko cyawe aha namba yitu ya noto mushanju mwenda 12 50 inshanju nishatu note mushanju mwenda 12 50 inshanju nishatu ntakajire wa Madina kankwisi yo hebra na bishatu byo kwezi okwa mwenda omwaka 2022 otaferwa Thanksgiving ya GNTV hano ya aha King of Kings nzakwa twasikimya yake ibiri ombuhereza bwentu kweta ahorhona oije otwegeteho nizoba riro akatano nzatandika kasheshe mpaka umwabazi so rebeke ngo watfikaho wabasa kusimiraho tsime mukama abo kutwa GNTV tukamara n'imyaka ibiri kandi nzakora ikintu cyo mutano program yitejo Omushana Gw'Ebyobutegyeki nzakikora live aha stage so utakafirwa kureba Douglas ariko hajana aha stage ukabasa kuba no kureba kurunji kutari kumureba aha screen honorable Madina parliament tukatera karuru umwaka gwa 2021 twasirika abanyishengero tubinemu obwesije bwinji kugira ngo bazatukorera konka hate bitense bari mbareta
no shane bitenso byabo kama iwe nkari umbwebembese no jango bitense bintu tekanga hi omuntu wabutosha wo kuzwecho wanashimera babare mnongo mutebekanisa program kambanze no kwakira bakutureba ngaruke nyakire panelist batahi banje kandi ngaruke nshasho mutebekanisa program mu constituency yanje nyumwazo nzikire umuntu wa accident aneri izoba nazika abantu babiri nabona ba accident so nyenda kushasha mnonga na family zezo ezurugiwe abantu babo na mnonga chairman wanje wa sero ya Rwagaju umwana Kashija aferiro mu na RCD wa Kiruhura district actually CDO Kiruhura district so nyenda kushasha nekejo aho mu Rwanda yakishasha neka ya Hajeremia aho mu Ijuru wo myaka 20 na wafire accident kandi nagaruka naziko umuntu ndijo aferire kunuya konka bamuziko witunya kinengo nawe accident so nyenda kushasha n'abantu wabo kandi mbashaka kwe kwasa mukama naza kubatemera umuhanda ahitari kandi ngaruke nyakiri mwena bareba GNTV abakwefereza mukata nk'umushoro kandi mugashitama kuyashayi napaka shamukaga mukiri kutureba nyenda kwakira munonga abana bagaraji ndatureba munonga hariho umusigazo wakweta John no wakatete actually in council anze mumbara musegesha hariho natureba so nabandi mwena kwenda kubasima mumbare munonga kureba kugaruka program mutekanisa program yoni ndekateka ngwitekeri ikachererwa ikachererwa ahabwaci abantu bagenzire batungo kugara munongo mu gavumenti ya NRM cyarenga bamutebekanisa program yewe tiki barwa nabato tinku barwa mwendia bakikuru uryagate kuga ya gata tindi mtatindi mwana tindi mkikuru niyo mukazi wahamye konkani puranyi no kusasi munonga habwa abana bitu bato bakozise kuri munonga internet kandi nyo ni complaining president Museveni ngo abantu akabaho bugabe bwingi munonga cyarenga no manyabana no kikogwire obaho bugabe ushango utakibabasa ushango mwana no basa kumweto tiwe nanka bajatati ngongwe nagamba ki hate Uganda niho yahika umutebekanisa wa program hari ibishane byo kugenda ukareba social media ukajya tukunka hati nkeje ruhanga n'cyenda ejo mu Uganda ebirebi abana bitu hati kubihirebo nyishuko mu covid abantu abingi twena tukaza e-learning oya bayina no mwana owa P1 akaza kwatese nyo abana banje bono mukatino tindese eshayo kushoma kwe kuhika to muhesimu omuntu okuza kushitama nawe tokuza kumujyo kunyendorebe kineke icyo takaje class kwe kwa nazo mbindi so oshanga bikamtahi wanje amuri ine kintu kiyata internet nanyo muzire kinkubasa kureba ngahura najya tukonka ejini Uganda ituru ishishikire ninga kigwiye yes you are my friend so jona nitekateka ngu eriteka kana niyo ndishemeriro munonga because abantu bagenzere bashisha internet yes bagifure kintu eyo kujumira abantu omuntu nagenda kwatanga president Museveni kandi cyo kureberaho amutera nkakatuni nyo hine kishare kinarebera almost nganyenda no kura akakwata nyo ndi musiramu kandi zagambe mpuno yakwata omuntu gwa president Museveni yataho face okwenyuma yatahempunu yataho ngwito ba NRM turiyobo bubo kuchobwe ngo ariyo naturisa
nko kuba no ingo munanga yawe mwana ukabireba najya tukunkuga umuntu mazima nawe inesimu ayinabana ayinobongo mutugwe ayineki byanshobera wakireba n'abandi bona batwirira babikora umuntu nakwate simwejo akujumiraho byone biyayenda abamubi n'abana bitwi nabijukuru twineki ngono shango umuntu yakujura busha aha internet oyebuza tkonka Uganda tuzakaye konka hati nyoni mburanishe merwa naza kugira kinanaga aha social media mbanza nayitegereza nziza kutegansoha nziza kunyiziroha kandi nyo nani bashaba riteka abantu batabana banjaba bareke kuri interpreting akubi internet ni nungi twena tugenda konka intelligence yashangu nende manye nyowe na Douglas tubantu gamba ki ari byo kurenga byarenga umutebekana so program tugizire musaga zebijyambi aba bantu nogira bakabajya ngo bahandiko baruhaninga kininga bakabakosa internet umuntu nagenda kubiha umutebekana so program nyowe ndahatemo tukivuga tine namba yo mwisho bakajiba ori yakuyeze kwibe namba yampandikira hakapapura yangira tonsindikire sentence imwe gineji yagenda iyo mazina ngoku yagenda yo kuni mukiro mukasheshe nashanga namba plate taro na teresi ati nyende mitwaro bakumyata sebo kanono gamba nje nawe sebo nakweshengereza sebo mwen kantine sente ozibere kakuntegana sawtine sente rere simachara ugaruko tera sebo nani ushaba mbwenu kakwe mitwaro kare makumyari iyo bibyo ryo no gamba iwe nebyawe kare teka ho makumyari akushara yes akushara oyeshengereza akintu cyawe finally yes ukwate sente ozimutera simu cyaza kuzimutera simu akujyati numanya iroko zo mu kiyungu cyawe ahigura hana habo ine namba yawe yachi yemoto so hat kunogira ngo intelligence de beruho ekamanya ngo nanka niwe mukama wesimweji na connecting na nanka ebi bintu tibyakozere ki tibyakubire sure internet ni nungi konka abanya Uganda so one state of the nation with intelligence we have konkati nicho tukwenderecho intelligence webura hamwe nani mangu ninzagambe turungi nani mangu bingamba nibyabihanga nani mangu ebinguza kugambana niwe na Douglas nibiyamba Uganda nibitungura Uganda tibyo kushishi hanga nimba nishereke byaki ngo batakabimanya abantu nogenda kuro kwekarakasa utakagira mu bemerera bagwetoro chikonka nibabineka WhatsApp group yabo shahezi nezi ntwenda kwekarakasa zakutandikira hana hato shango gumwe polisi yaza kubangwa mu bashiro mu butare bayasire nyanya z'abantu bayasire dodo y'abantu ushanga ikintu cyawe cyakiri zamani konga kunogira ngo information oje nibabagitungire kare bakamanya ngo mutabani wanje Douglas niyo chief mobilizer w'ikintu eki nibaba mukwasire kare nchiba kitakuza kubaho okahurira ngo nanka niwari niwakufandinga abantu omutebekana wa program omurimba romu namwe bijambiya bikira umubiri wacurira konka hati ninsima bara sisi bari batahamani bengi munonga kureba ngo babanse ikintu ejo hati kuno jangu intelligence general nikumanya uniza connecting na nanka ariyo mukishungu ndijo ari bahako ndijo ari nankeji ngokwe hata abantu nubatangira kare biyare abantu bariyo ni bafa ahwa internet omuntu nakwa false information amama accident na bafire internet omuntu nakwa false information mutebekana wa program yes orugaha n'ikindi gacona tuwabuza nanka tuwagira nanka ohikana no mwita niyo hariho umuntu uri kumanya no mukazi wondi ijo no mushisha omuntu akaza internet yakwate bishani nakwa nke byanje naniwe yabigita photoshop tuyo mu kitanda tubyani turiyo tukora ABCD yabikwata yabisengire mushija wananga omushija utarabanze kwetegereza namazima kishikire
ona nkibasika kanagenda akita omukazi tukamuzika takagaruka honga kubagire kucondoza kubagire kumanya bamanya mukari y'ekishuba omushija ari amada abana bari yo mukanefuzi government niyo kubareberera ahabura ugambo internet nareberera fu nyowe nyenda kusima nyenda no nyandi government tikwe nareberera abana bananga ni government yes nyandi government yes nyowe nyenda kusima munonga honorable Nsereko awitekeri nanyo kurumbire ndi member wa parliament maziba nkabire naresire na kare ahabo kuba turiyo ntuzara abana bitakumanya omutebekana sa program itutu abire ntukura twatakumanya nesi muriki kuka twatushomaje tukikaje oshange ibintu byobusegu bitaruho konka hati no shango umwana w'imyaka 5 naza TikTok arebe bitareko nimbimanye mababa aza YouTube arebe bitareko cyo muzire twashe mu kana finance bawuja ngo yagusese mwe cyo kandi akakora kamana data ukina beyazo bayi yes omwana no muhesi muza kushomeraho umanya mushayitano nakuba in class yes shamunana in class ejeshaho mu class takatandikire muteganso ya program itandika program shahi ungatwarenze mu dakika 13 mwene nkese dakika 13 zizarenga muningo mwana takatandikire nobo takumanye cyakubaro because toka mushtamiro mjote zo mu class na ni bani ndora school fees ni gore bindi toka manye cyakuba nakora ho internet no bari yaho nabona igura TikTok nashanga ho biri bitukushira kushanga ibintu kumanya bitarebwa umwana atakuza kuganira tukunka mami narende kimwe abamwe nibashika no kubireba bakenda ba practicing abana basisikire na munonga abantu mu lockdown terekanisa wa program abana bakabatweka na munonga abana babishi abana bakanywejayi kino mwana unarebere akana areba film nawe yatemba higuru ngwa na wakoreke bari bakora umwana akaruga yakora ki yahendeka ebi byona nibetwa computer misuse niwe nishaba abanyayuganda batahi banje ebi byo kujya ngo bembazi ba parliament omwaka gumwe cyo kabagiro mu parliament bakora busha it's not true ekyo kubanza tutwire tureba ba members bitu ba parliament niba bari mu parliament nibateza nibabaga amateka yes ko tukure iteka ngeryo kugira ngo aba batahi banje batabani banje ba Douglas na Amoni bo bakamanyire ibintu bya defiance hati nibani bamanya ngo mwenu sosi yabo nibani bamanyire nanka yabo nibani bamanya hati ayibatura nibateseze ibintu byabo ugunari yabo bese jya musindikira ka message yo tutataka tanje program yo nanjye atazana ninganira na bese jya akana na bese jya tukamanya abantu baganira ki nabasa kubaya namugira ati mwe hatiwe kora iko mu studio juma 7 noreba de you see konka hati wano mango ryo noza gande birungi wano mango ryo noza kushisha government wano mango ryo noza kuteka social media nibyombe kihanga tino rukuzibira okitu waza kutaho kirere kikuza kumushasha kikuza kushasha nanka na nabandi yes bazo cyetegereze oyesizwe omanyamu necyawe ninganiza kwati tebekanisa wa program ekinde kinagenda kugambaho yes necyo kugira ngo abantu president witu Museveni kuyagire Tanzania ensiyone kashemerwa yeah ensiyone kashemera not only Kenyans na Rwanda kaza y'abantu baje guza mwenu nyo niturani ngambira abatahi banjaba nguna bitagira kitini so munsi yabo kaza kureba omutebekana program President Museveni kuza kumweta father of the nation of the region it was not by coincidence can't think khamyangu President Ruto
Mtabani wanje wakunda mnonga last time tukatu yaha na praising anagira ati mbweno gwe okati nani purade na msimbi nani purade hatari na msimbika iwabo kujangwa agambe President Museveni is the father of the region wachireba ija kari yaha nagira ati mwogwe ati niye myaka itwendejo mbwene hati yo Kenya yakira mbwene hati Uganda mbwene hatari yaha nagira ati kandi iwe naemerera atagamba ngo father of the region, and it is true. President Museveni is the father of the region because of the good reasons. No, abakufenjara n'ahandi bariho kandi president nanka ababantu bakufenjara they have land konkati Museveni takuza kugaza kuhingira bakaramoja is program zone zo kubanoreba insecurity no bakujeretera kushanga tibakwenda kurekure mundu tibakwenda gamba bine mundu nabana babo nabashija babo nyowe nyenda kukongera hira kanangire abana Kenya nkamusima mtebekalisa wa program na UN yonka amahanga gona nga praisinga twina abantu abakuruga Sudan twina abantu abakuruga Ethiopia twina abantu abakuruga Congo twina kunje zikuruga munsi yone yaho Uganda zirije ndangwe no not the Ugandans nyature nijani bagambira Ugandans you have to work Museveni takuza kwijaka kuhingira musiri gwawe abantu nibakero mu senta baza kusinda abantu nibakero mu nanga basige misire kanda omutebekana program no nywenyi n'abantu abindi kumanya akatandika yaguze kibanje yasharaha ka poroti yakaguza akuyazo mu senta yakanyo yasharaha kandi yaguza yazo mu senta yagura boda ejego yafa yagaruka yagwaho hati no shango muntu owabire na kibanje cyeye hatari yo mupakasi omukibanja cyeye ushanga hatari na hingo emzizi omukibanja ecyabire kiriye cyeye bone hatogwe nawe President Museveni mbwe numazimana wabweyo asa kujya ati Museveni atwisizo boro ntuzombyara shumesa abantu tubagira ngwita karibo bwiga koko muntu aguza na hali yo hino kumenya kaguza nejo final kuyaguriza ibyaho yaguza nejo yazo mukupangisa no kupangisa kwa murema nabana ba murema mwena ryaho kwa kureba bo bururu police ya atinga kutera kamba cha kuguzita kuza shemwa ro police ya government LC1 ashemire kubana nabuza waguzita ko inka no bugabebwe go to Rwanda and see what no bugabebwe that is Rwanda kuzotita that is what they mean ashemire kubana police open over what ashemire kubana police you have a right listen as long as you are above 18 years cyo kukuretineza LCs shebe kuba nemanya nyina bataka bangaye abatake 2 abatake 2 jimanisa ngo amoni yija kuguzitaka ashemeye kuba nko mu Rwanda kiriyo nubwo kubanoza kuguza umuti oshemire kwa all the reasons bakazimanya inza kuhereza umwana school fees na shomera sacha that mutamburo malayine none kunkimwe mwine ba LC wanya mukora mukumaba mukusiba habimpura mu mutwaro gumwe abakusiba baguze banzo riya nubwo ko yaheza kushara hakabanza na numwazi akahotoka cyama ntakubuza ahabye muza ati bezigura wazahari ati bedire no kuterera abakafu na stamp ayi madina yahiramo ne 15 akamusingire kibanje aceza madina kazo wa LC bakamutera stamp nguyagura ati madina je blame ya President Museveni cyane bagambye President Museveni bantuma mureke gumana mu turabusha arahabantu nyoki actually cyo tandikana ingamba unye Museveni president ni blaming ikintu kimwe abantu abahiro kugabe gwinji burenge serize abantu ati babire kuje nanyo ni gambira ngo mutebekana omuntu naryegeye abimaraho hatarinda amadino yaterira karuro mu center twakwakaruru kitu okimimara 10 mwentu karoho iwe wasingirwe mbona tugasire ki bihana takine ene yeni mbani pura batayi banje abana bagira ngo sisira karuru yeka ngambira mutebekana program abanya Uganda bingi
hati 50% nempuki kandi mu Uganda omuntu orabo tine sente tokuza kutegeka abanyayuganda byo ningambira amazima agaruka because abantu byo ningambira hati mu mukabiri mugambira abantu niba opposition mukabiri mugambira abantu mukore wajya kuona member wa parliament neza kureka n'icyo wakoma mu madina cyo kufunga n'icyo muri watsi parliament niza kuzaba ate bakansa program dipendera nyona nishaba batahi banjabo instead of kujaha program tukaza kujuma Museveni tukaja kushima government chitu tukaza kumugamba kubi tukabira tugera twegesa bari abantu bitu bari abahanzi bari okabajyo tuwari ikimanje cyawe when we rock oyina bani 10 when hatino baza kuzahi okagambira chairman LC1 wawe mukata hebi meza nke bokubani mugamba amo ni murabu radio na mutahi wanje Douglas esiyone jineba murra mushomesa abantu muboreke ngweni mwine kwebisaho amisho mdihar government ne kubakorera ngudo ne kubaretera amashanyarazi ne kureta mizi okata kuza kwate yo kuriyebe mwana wa kabitera amezi 11 zari ngumushayiti ya katano chenjera yo na program yitu Omushana Gw'Ebyobutegyeki twajana ahanshonga yebuteka teko yina cheftenso abanyishenjero ibyo bareta umushenjero rya Uganda ntwebuza nibuhera bita omuntu wabutosha iwari natureka iwe owadira karuru iwe owasindikire yo omuzwekero wawe owatirire wena no mmanyi okamusindika yo akuzwekere omuriki echo cyo tuganira tukoratire aha YouTube channel yetu GNTV Uganda Omushana Gw'Ebyobutegyeki oza kuba otwine live amon MP wawe obaterira karo akagisiga turamuterira akokora akari candidate yes MP obwa hati MP wawe akani nazo kiri cyanga cyabo ebiteso obari barete mu parliament ni bwera bita omuntu wakaramuraye wabara munonga mudebe kanisa program abo muramwamuronje omukana nyanda ndakagira director chuzo bayentereze nshoma mukibere okumorwenda kinana na mukaga obishitene soma Museveni akirombo ebembezi akenda kubagira abasirikare be enemy ejo bakaba supportingire omukisozo ranch ekere government ranch so yabuza the then IGP IGG wabira yestinsa omwami Augustine Ruzindana so pia Ruzindana ambyati twaza kugura bids abantu ba bidding batendering to run the highest bidder to represent. So what you can do, make the best bids to represent ejo. Era yachikora ubuya bachawurikize umba comrades. Kwa mazire kuchikora ba represent ejo yajibagira abasirikare. Owe ikiri project Uganda as a nation. Kwa lebire byona byamuteganisa ya kwata ya ranch na nebyaro munana yajikora countryside home yajegaba ati namakage shoza no we so nawe mnywana waje kugira ngo LC na kutera na karango LC madina yamara kwamo ni senda to kuturiyo mu studio zo kumutwara mwiza amuna kasiba akamujya ati ninza kutera ico bajanye n'imitwaro 10 niyo y'amajuta madina yeza nazuwa LC nyenja kale no mutero stampa mu kuyamuhitaka kuyaguze chubanja abo mutwari miliyoni 10 wa mutwari 10 wa kumanya kashineri mutwari kumbondo because then a career project Uganda now Uganda is a project Mr. Museveni ongabanye gane chitoka na gache bwana ni bitoka batambi akwebyo ne biza kutegana sati abatuzo mitwe yabo owistine somwa mimi 7 nakugumchaka kinana mukaga
country homicide. In fact, for your information, n'abatureba initakiri bakuza rwa kitura owarwahiri nishe wa nakogogo kachogo wa bakorunanga bakari kurogo wa kasisi no eshewa ariyo muruka wa chikatsi no yarwahire obo bakwata but is now West in Soma Museveni obahirikaka is now the biggest landlord in Uganda. Ate no mbugana na chirana kabaka because no gabebi apa babaye urura twatinianga yuja ngo bakushimiza babaye. I don't understand sure na twatugambe bibi nyanda turiyo muza ngamyano wajedaga siku ya kigamba dictatorial regime zone including NRM zine tools zine causes kongecho ndizona tools zine remedies nashi ekubasa kuzitanga ndiro kutibagambira ngo hateze shamu nibiza kunkwatira mu studio ndemuniye na dagala sina madino wa NRM na Innocent nanka auto akwetsere mid-draw person nka modulator hati noza kushora no shange mamba kikumizu parkingira nzendamu uba kubasa kutera nesima kaza polisi akitwa because I'm a law abiding citizen konka eton fear factor eyo kugira ngo Innocent na Madina bara bakuntwara mu mambi 10 baje kwaje kuturuka kureba namu but basebona banyaba bari ba GNTV fear factor nete kwa kuyoho kweyitirzamu you believe in yourself and believe in what you are doing so no bawa overcoming fear na ndebe zo bayita bakera umwami ataka antukaro njaka cyane kunkolera aro akataho the other person ebyebero obwoba ni kwita kusingana rufu course kozi noza kwanga kuzara kutumuntu bakterati ya gasofe ofero mu ndabweza nara mnyono wanja kurira abananga aba accidents is this show me young accidents are manufactured musa kururia jatata tukatu ina highway yitukuruga busi ikagenda kimwe katunu bachikora kakanyanga karanganda kimbeba because they carry one way all the way otina hora abuga na kartina head to head collision ezo nzoto wakulikweta accidents konke byo kuza kurwa mu king of kings ukatahonka kutokalikati ukatumira na Madina ejo nangane ni challenge ya government abo bushumanguzi bwanyu Madina bo kwata sinde za kudizikora zikazoko zikapatanga na ninshekana abantu mutawuni bakunjira ngo rukutoru wa Eden mushikira mara mwashikamo bare buriyaho bambaza kurukora butakurebera azo ngo rukutoru mazira budget imyaka 5 sinde zikushora mu budget Victor Bwaneli yahe baremiraho mwineneza housemate bakuzitandika zo kutuzona bitaba zitandika buri kutaburi buri zo nibaza zitandika zikawa so ba members ba parliament naka members ba parliament bakabine bill za 85 ezo birebeye timeline because bakarayiro kwa katane 2018 kusabira na chuma kurgogo 2018 kusabira na chuma yo kusahati bari ngo mwaka na amazing nka naningasha so those are close to 15 months output score card ya bone score card abinga ngo bari abaryo muzuru Western abijubona wabirakora cyangwa kandi kumuza 2-3 most of them sichuma isangu automatically ahisiko wakadi yashuri bakuzi tibaretirize ebyabantu bashimira kwa bakujaje bakwika because tukariba abana bitu bihanga lockdown akahumuruka di 15 yes alemi yake ya shomashomero ho ikargamwe university kaheze so tukati kungo university kitine bukade kurenga bushoka tukareba bukade bonane chweka bukusaba mu maka buri mabatwire nabatine sente Innocent Imana again tubagambira araba kutureba ngwihangari yina hata buru miliyoni 17 the father of the religion then we're going to father of the religion which religion now of Africa hapana ukono kuchinika kamnywana njoki ya chikana
gakono kuchinika ku of the highest order twinaboro uda madina no bafayo of the region o inabantu okadi 14 babashazi sha ubwo ejo father of the region kana bawaleta mani usino ibembera bashazi uyibembera boro rugombasazi 14 okita habori 17 abonaga no kadastuna kamwe oyinanga liyo kadana na butana mnana then no father of the region because to assume economies Kenya you take of state Of course. you go za middle no forcing middle class income zetu katukushaba omusomesa omuyate omubure omwawuro omuyate gira ate kundaba serikali kuba kuferwa umuntu wabo abwe bagarebya ko bakozere bamujemo mwanya masasi rero bagatira nanumwe gona ngo babaje mu isoko inkai omuyiguru mwanya ndabanyoni bitu bakweje mu middle class income batari urura ati mukagireyo abushumo mwine buri mwaka ntuluzinga 1.8 trillion mabondo gabo bache ba madina bari mu government ya no government urura abo bache bari yawo akakakundi kacheka ka 2%. Then na bache abako tuche abako bwana bamara kuriya bakasigo tsaza mu mugende gutotwari bakajya nabo kajya gatera kerere turire kumbe batagizereki bahurira kaho rene mukasa pressing abantu ebitweka cyenda by'abanya Uganda aba batine school fees aba batine mbazo mu marwaro aba bikuto zabo na mwen on this not kasime abatuze ba Kasundwe na Karamurani abarangura kuturwa buru y'uterwa mizi bakekora mu murimo bakatimbe mfreje ngo mizi gabone maana cause ejo niyonkora ako inare mterazi kubakorera whatsoever so mwachumanyire mwino keeping akacha kumwine nabo kabataka mfiteka mwamani ifaroni ngabataka nkagambira ngo government any government in power yeta kwa destination ngishatu obworo obaremere 17 million kandi obuli concocted and manufactured actually tukuja ngo obworo bukula abantu 17 million bakufuna nguti bakubumanya no bakumanya ngo bizirije akwani byo njo kwenda era njo wara mu speech ya statement ya madini ya bireje nguri y'umuru turagireke yajyangu turine yopoje na icyo nanyenda kutarbash government etakubasa kufa a ignorance education sector ya Uganda ikirunja kirumu ni wese wa social services ungatoka mbuza amashomero ashituga gari yawo go mugashagaruho agakubasa agilo mu constituency gari ejo wajita because ya biro kushashuranche kana yin kumanyoro chikoro na birendum eitwichirizine naka oshinzaka na nora kubajya atabashamba muteseto mbana banyekeri katosho ne yabire gukora kandi etapase konge urato yo kungambira mbarajuni ashimbarajuni yashumirwa mu 7 kubirwa sanju abina tarana urama yashumirwa mu 7 kubirwa uretse mbarajuni yashumirwa mu 7 kubirwa 5 na mwenda ekukora je uramanya mbarajuni yashumirwa mu 7 kubirwa 5 na mwenda P80 ekora je neze sano zabirenga ne yero mutiro hosho nariyo nayetegya nariyo neryanyi junior netsashirwa buryo Organic government you ngakasa rabo niyo mwana organic government school ning education niyo no butaka bwo discussing okwezi kwena tubasa kuzimara wo mwaka kandi nawe rukolo kule kozi na professors Ugandan professors baka education bacheza man bakatunguka wale wa government tekwata byamagara referrals and wasqual baza upgrade ngombe gambo referrals abanyankoro bazita rufero mu byabo ko ngatine kiriyo uraba kugambira jora disaga kamera ngo abagwenda kumango imbaze rije kutwara kungu kutwara iwe no komsoro kwata mashita kwata transport gendole orebuze mirimo ya government hati no kwenda kutwara akaga kutwara sente za government
as a government, that government no. When a home show, when a home show, ninga ni okuguma. Naona kweleza. Nibiya musara yogomi. Tikwe. Naona shasho. So kungati wedagarasi. Ura wedagarasi. Nagaraka kurumsa woyi atine na mshara kumwamwa atirache. So ato kubari boss woni jono. So omurundo gwa kashatu ogubatakwenda ngo bamanye era ncyo kurira yugumuri zoburango bwa Madina mutakawurebe byaba opposition shana mbwero nibi ejo niyo turu ya kashatu ibakosa forwardinga and killing of information ngomba ebo no burango bokuteraho because toke nyutino bwizira no gje tumeza mwayegamba je kureka robya ababa opposition imaba takubabisa mbakolirechi babale munonga kubabisa then amateka as a law abiding citizen I have no problem with the laws that are in a good face because abatureba nabonye no mu studio tumanya kurunji selective laws have been put in place amateka agakwaho so omu Uganda actually twin ti rule of law ni rule by law ekiragiro kutegeka is not the rule of law tumuntu kose kiragiro exactly two na article ya kana ya constitution nekikora clear subsection 4 amateka gona gihanga kugato mu ndimi ez'abanyansi bakumanya bakazishoma bakazetegereza akamanya tani nkoro mushamba ahani nkoro mushamba akagupreventing kunga kutari kwimukayo yungu n'uryo mu government in a dictatorial regime like this muyonoza kwemera ati etireki sure but anyway aho ningaruka ombata ibitu bichoka cyenda by'abanyarwanda we must deal with our stupidity anyuma y'imyaka 3 na mushanju yo kubiwa umungereti we must sit down to examining the stupidity level zitu abwenzi but driving in a different direction completely because mobile tubira mu covid recovery baba bihemyoga mata msente zanye na chazi mwine zagoye baba bya PDM ate biri kuma bakawo chonga kana bwe ekikunyiza munono omukoko nankwatirizoba ararayo akasheshe bamulekura agaruka mu office normal because ijo bakwata bakabaye bakwata wangora hati bakwasiro wa Rwampara hati yona no rujwanje bakamazo wambara whatever hati wona no rujwanje kunga ko kumara bamugaruza mu office niyo so hati kwarabira cyurikira kubaka cumi yati ropa x hati naza kutako y XY hati akweleke coordinates echa kabiri aba government yaba Madina kuta respecting education system basebo nabanyabo baturikirize omugasho gwakana gwakashatu gwa member wa parliament ina birenyetsembero ubwo kubanza no kubageberagiro ebugasiri yanga yes ogwa kabiri na appropriation na rekora budget kushatire cyanga cye ogwa kashatu ni wamazire kubagebera jiro birungi biro in press wamazire kushabira budget yawe ecyanga cyawe kubakarebirebi nubageta oversight role not to implement nubageta oversight role yokazayo okarangu kundesha biro rukuto rwa mwizi rugire kundesha biro amashanyarazi gagireyo kundesha bire seed school ya Ruganda egireyo but members bitu ba parliament barjira muhanda nkenta ameze ubuzerezi bible as prayer book gamba bakora ibitima yabe kwetenga
bareke bashimire gukora bakore batashimire gukora nuza kurora ngo yesi yona ora members ba parliament nabo bagabe nkoko ora members ba parliament bari umugabo tufuka msebe nabajya mu turgo mu subsistence farming konkana agabo tufuka nagabro bataho king urabanya nagabo tufuka izo member ba parliament wa hitstami akagaba kirisha tuzo zembibo ombati 10 bati 10 kuba kirisha tuzembibo munendeze ibihombo haza doctor we na ambassador murango nagaba kirisha tuze urakirisha tuzembibo nguzi y'abantu mbora bati 10 hato bonaja ngo habire yarugomana geta ameze ubuzire yakore ibimitima yikwetenga yareke byashemire gukora yakore byashemire gukora nabo ico muri butari mukaronci kona so members ba parliament mugaraka drawing board mweteka teko manye constituencies zabatumire gukora otherwise you are becoming serious babbling monarchists. Thank you. Okay. Webare umurebe wa GNTV program ekiri Omushana Gw'Ebyobutegyeki kanto gender mission twajana ahanshonga ekwatagine na n'umunyishengero wawe watebira karu kitekateko icyafutwara umushengero akwamba jirangu umunyishengero ndayiza kwebuzaho omuhe kitekateko atitwara umushengero twaza ko bacajanaho cyakiri cyunji bakiciriza cyakiri kibi bacanga ashatu nemwe niyo yazarenga umushayitani reka tunyuho otwizi nitugaruka na nebitekateko byanyu. This is GNTV, releasing life. GNTV, TV y'ekikore style, akandi kabandiza zona umurenge w'izoba, umustyle yo kusima mukama, abo kutubasa kumara emyaka 2 omubuhereza kandi turi kuhereza amagara, agobukama bwa ruhanga. Twegitsweho Bishop Silas na Nicola Tayebwa twine service rugogoma eyo kusima mukama Gentle Thanksgiving Service aha kanisa ya King of Kings Kamukuzi ibiryo kwezi abinabishatu bikozo kwa mwenda 2022 okutanda kashasha tuzakashesi okusityo mwabaziyo omutego kusima na Ebeneza na neiwe munyoro wanje otaferwa na niwe mureke kubonabona n'abashuma kandi bababanira CCTV cameras bizire kuyamba mu nshongejo bine CCTV cameras zete buri hindi ni kureba ezo kikacha HIK zukoreka kalade y'ikiro no mwihangwe kandi uri kwasa kuzikonekita ngasora rero abashuma n'abambuzi bakwata kacuro nambwe n'abamashomero amakanisa amarwaro farms na offices nyabura mu murahuke mwetungira ubuherezo ubu murinde byanyu bine spy cameras alarm cameras na bulb cameras ne bakwera kora electric fencing bakutungira no bwoma aburi kurebuze motoka bwete car tracking devices baguza fire extinguishers n'ubundi buhereza nyamurungi kandi nibaguza bakamwe kamwe nabo bari kwenda umwingi tushanje mu rembo rwambarara omule bus park amurego gwezatora bushenyi aharutop number 1 aninga shotere note mushanje mukaga 888 ninga shotere kopto wa WhatsApp note mushanje note 2 888 Chinayu whether it is Katogo, Chikomando, Rolex Majasa to Nyanya Mbisi. Man, wherever I am, I enjoy Chinayu with your TV channels on my phone. Enjoy a new world of entertainment with over 80 TV and radio channels, plus movies from wherever you are. Download the Yo TV Channels app from your app store and enjoy 30 days of free streaming with MTN. Yo TV Channels.
GNTV, the first gospel TV in Western Uganda, celebrates 2 years of releasing Kingdom Life. In gratitude to God, we are together with Bishop Silas and Nicola Taebwa holding a Thanksgiving service at King of Kings Church Kamkuzi on 23rd September 2022 under the theme Ebenezer. That's what the Lord has brought us. This is GNTV, releasing life. Tabaruka yo mutahi wanje au kumkahumuro zaba ashatu na mshanju zarenga umushayi yetu ya katano tugera mu mission na program yetu Omushana Gw'Ebyobutegyeki. Ugumba mweta akatura lesson aryaho umurembo rwito rwambarara yagira ngo internet is good but the people using it are the ones using it badly. But many people who have used it well have really benefited. Ona ibonsereko afune bindi byokutensa. Nelson nuko yatugambira atyo. Then ogu ajirangu ngwene Uganda no shangu bakajiroga. Umwanya gwo kusini umwanya gwo kusinda sindika nkoku amajuta ga hoima ga kubasa kora kwa zetayamba ya Uganda mu transport sector. Nibaza mbita kuyamba Badiru kuruga Kashari Bubare yabare Badiru kandi ogo ni director wa King Secondary School Boma yajirango amonize much of opposition, but Honorable Madina should apologize to people who can't judge. Who can judge that 50% of Ugandans is she including her family? And the channel messages. You are the director King Secondary School in Sukuda Mnonga Katiho director Mbaga Institute for Social Development Omurti Omamitu and John and Twakuramsiaho director Mbara Committee Institute Ahum Swahili Omami Robert Niwe Twakuraho director Muscat Motel Omoriko Konjero aho a stage na kujangwa ino hereza Brunji Rebeka ngo wasa kumurikaho base kuzo sauna steam ka massage na necho kurya na no burara utakabwewe na no mazi wadagarase na mwana wa director wa Nkore Press omwami JB nawe nakugirango oine akabaga kawe utakaka twara mwanya gundi kuyaho Nkore Press iri akasoze akabutabika no bano rebe town okuyahanjiro rebe kangwakaho rebe view ya town ogwe orukushemererwa ana uwase nawe abatubitu ko muri shema nka bebebirwe amone ntibakunda mnonga kabandana muri kaberebere imanya program ko kujurukaho twina abantu bitu muri Fort Portro abantu bitabari kiruhura muri kazo mwe bari kutureba kandi Honorable Karuhanga Nelson muri kasana shema niwe message agireba yabari kutukunda kangarike mu studios tom tugamba ahanshonge kwatagine naba MPs nigashaba abanyishengera bamwe barjo bagamba abandi bakagambaka ikireto cye echo tukumanya Douglas nasakwa ina answer Douglas
mukatera karuru kari bakafutera karuru ya haza umunyeshengero wawe kuyazo mu ishengero paramede initiative so cyararesire ekiro kwera abantu bisinjira bose iyo bari munongo gundo mu rundi innocent kanya ndakwebaza bakutureba mwena n'aba basindiko butuko ajya kubanza nyenda ndakagira kibuzo cyawe ambeho kitibisa madina cyo kwita abanyayuganda biceka 50 mpuje eco njana za kigarika mukareka ayine kucihayo nuko mbanyakore nabajya mukanu ko kuruma kotera hansi umuntu wamwikarira turuma ntumangu mutunyigire ntumangu mutukozere byona kunga kandi utatwite mpuci because umuntu wamwikarira wamuhimbira umuro wamuhimbira umuro wamukozere byona umwiba no mubiro nagwikiriza atoka kukajota hafi nempuje kansa program bari yabinani imanyisane ni makunye kutoka 50 yes ni mpamyangu mtabanu wanje Douglas Tabaru kando go director ziriye mpugeze nawe Tabaru ziriye mpugeze nani imanyisa noriyo gurize kibanja akabanza kibanja cyo kubanza akaguze cya kabiri kikabaho akaguzeka nenjuye akakazo center akaza kurinda madino wakaruru ngwamuhera kumiro kunywa maro niwe mpuje wano tinoro kurya kuza kunywa maro hata abantu kabo aba bahugire president Museveni kandi nawe abaza kumuvuna nabo abantu abo ndibona ni manisabo se so natoka chini baba kutureba hati nyenda mu matandiko kumanya hitwahika wakaganda kunkeza zaide mwenye ndakwikirizana nawe omuntu naje kubiherizo nanye nchakaraho toka kubi namazima twetaga kudiringa n'abantu bamwe bitu because omuntu bakujangwe rizoba ngo sente ezabe zigezo ubwari ngo bakaziba mutero mu ngaro muzo mitanda byanyu mbyabo ababiye ati niza kubahereza sente ziriho ngoro murebana mweyongero ngoro tumagamba amashomero ganyu gona gakozere byaro kwenda byone sente ishaka babiha kandi nkigambira ngo wareba president Museveni yakuja ati government yakuja tukuza kwitereza amashomero kongera fees mpumajito gwe nakuba nakujonjeza abina bini ngamba nabajya gunobiye amashomero gongize fees na nabana bamwe bakiringa hi bakirumuka kuba kujonjeza hina rukugamba bagambireka omunya Uganda bachero mukashesha shanga petrol station ngwangwa amashita gobe no gure kumisha tunarukaga kurukanerizo gaza kumita hina rukubuza batahu batandika kunyi omuntu ngo yaenda kwete mpuje which is an hour omuntu ngo yaenda kwete mpuje amone tuteka kwita we must deal with our because omuntu yareba nawe nakunyigisiriza kurubasiziro yakuteka ho muhunda tokwenda kwita nareba torukwetenjesa hati yayenda nindida ine kugambira ngo uriki uriye buteso nienda nimwe mu kirebe because abantu tubari kubaza kutwisya aleveje hati na nobugambiro bucyo mbene muza omakaganyu okajeje mucyara kababa karebero kakamuzinja nabo ari nakujyamba utakwenda koreki obumbere mufuno bwa WhatsApp groups bwanyu mukajya ngo wayi akaka mwamanyire ubushizo kwabe na ibesente noyisuka ngo MP wa kabareno uba kwa parliament kafunza uba kwa sereno bameze kituga cya myezita hati ngwiwe bayomba jangu wamukwata ka video yako okakashe yarinjira innocent kamuje toware kabafunza kiware besente zabamere kabafunza kingwa inosa rwo kutabariza fact no bagira ngwaza wasanga bakutera umushuma waza kwata filme jo banzo mwebuze uriwe ngo ataha ni manyangu imwe okutureba murebera ka video ko riyo mucyara binatira bana so no kabanza bamusaba webaye ngo mukazogo bashanga nakora kubiko mwana uko kwabe namukora ngo wahura wafuna interest yo kwenda kumukora ngo banzo izo mushikeho esa yakabashiza aba batubibire bantu mwana mutwete kuje abo ko bayindido muntu kukorebe ibintu byona ngo izo mbuzo tinyabo otweza nani saba onyichereze kwata ka video rukubona bane so mwana wawo otibwenere kunda heze
ngurena kwicirize indi kumanya wejo consent neja kuberyo buhandiki mukora heze kwiciriza atotanike mu filming Innocent yo munyamakuru nimwe ba whistleblower wabo bushuma ngo in case wagwa nka bushuma hiwareba hinabariyo nibibesete zo mu Omushana letsa district ya Kanso nkai ngukora arebo gwa riyo na ibesete zo mu Omushana ngo bazo mwebuzo tuweza mbwenu mbanze kukwate aka video yaka ngurena banze yakwiciriza bantu mwabashiza aba batwebembire kandi ndinde ate natanga kwiciriza batwete mpuje aho ko umuntu takubasa kureba by'amateka gatara mu makuru Innocent kureba amateka ni maka mukureba mutina ikarukongera ihanga mukaguma mbetanda byanyu mu byaro then hata kingana no kubiteko mu mahurire ga government wano shomanga za new vision no bori aha kujya to wai ati mweni to ka government atukugiye kushaka atwashanga ngutushashura abashomesa batari na payroll atwine ka ghost teachers emitwaro keti atkonka buri zoba mbe numbashoreza hisenti mwa Omushana ucanga ngo mu new vision oya muzo rupapura rwa government nibori yondo shohoze kutwe tujyaho twaza kubara twashanga ngo sente zawe zigezo gukora uruguto rwa nange nguzikibwa omu new vision rupapura rwa government no kuba esima installment oya aza nimwe ngura otero mukasheshe man installment ya Congo nanga 625 whatever $65 million million muchero mukasheshe mukwate sente zanye zumusigizo mushaho mugenda mukora new vision mucheza kusoma muteko mugaruko mukamukora ki mu byama ninyenda kugambira ngo umuntu ogwe nabashikiri okubete mpuki abo kuba nareba nguno bwabakozere kubi no bwabibire nebyakozere byona nareba mutari ku reactinga muri kurunje nareba nayongera kubabiya burizoba tokubasa kubiya bagera ngo nabaryo mugwiraro ari gukora ikintu nicyo kimwe burikiye akaguma nakigarukamo ngo burwa tukora ari kutekateka funa ngo naza kufuna result sense onima kurugatinana na mukaga omuntu nababihe ntandukwa bantumwe nabaretere ntandukwa hatumwaza giga hari entandukwa yakakwaho tumurebere kugira ki ugiga kuyagize rati yahindura amazina atati nindeta bona bagiga hari akagamba ko nakansasha burungu katekateka abo kubona natanga kwetegereza politics obwiro ngubona bagiga hari kunkano gendoranzi ya cyaro orebo goro urukunuka kuruga hanshonda kwikahandizo hati Uganda mu mwamugamba ku president Museveni bamwita semanyi phase of the region Kenya netsekera abo kuba nayo tekabire ingiga munongo munsi yona kongiyo kusanga ngo murya boro na nomora kahika kusekera uriwe Innocent turiya boro to the level munana boro batahibita hati nabaza kuya bashika bajya koga bwene bihango bari mu bantu ki unaboro bangweze munaboro runuka niriyange yeri ba presiding over hati batanga kutugira ngo turiki turiye puji ani yes no mwana itekwa kwiciriza ngo nitwe tutekwa kushita amazi tuyetekatekeho because omuntu tari kubasa kana gambira Innocent omuntu yarwa enjoko mu China nicyo cyo ubwo kubanza gwa kabiri ogwa kibaryaho gwa kabiri mukaba muri yaho ngahora ngwe mumanya abantu mwezoka yawe nsi yakumanga ngo hiyandumirije mu China anja ngo waye mwene murondere mbazi mu cyamtanga noza kubaje hakibantu yaho gwa kasatu mustamika ngo abantu mwe nafa neji enzoka yanumangayisi umukina cyabunde cyakozere ki omuntu ogwe nabarye kifere omuntu ogwe indidi nabarye mpuje because nabashiza abantu bashitama nabo batwana rayizinga batureba bajya nkonka hata abantu basa kubakora ki hano amateka gakugambira omahanga gota kubasaga leta ahabo kuba bina abantu abarasoba bina abantu abaragire ngunga ekiti kubasa kubaho omwihanga ryitu yes number 2 the fact that omuntu omwe atwebembire emyaka 37 hata myaka 37 yo naza kore myaka 80 nanguta komera hastamere no munzu ye yarota yajya twuka kaninde b'abanyarwanda bakibyami atkaninde batakete katekireho hata yo na planning kureto mugiraki omutabani
omuntu ogwe indeed natekwa kubareba ngo tumuri bifera cyonka kureka muri nempuje abo kuba muri aho musitami nimureba ningo bugabe tumuri kwenda kugamba embera neye yongera ijo turi kuzo mu karuru innocent umuceri ogwabera kugure kumisha erizo bagutayimizingire mu kabiri sabuni iwari kutureba eyabene gure kumisha tunabitanga nabwo turi kugira ngo ni nyingi erizo ne kurashirinje kanana okagumuriyo nogenda nogura mwene kandi bambe turakora ki kandi bambe tukore ki omonyo shikari byona birgira habeyi biketa imuzinga mukoko kugezaho kubuza kugira ngo hangi imwe tumararebere covid kandi covid kuninja kuyizire twena yatutire abashubuzi tarabatire kashumushubuzi maninya am the last consumer nyowo yo no yongeze sente nyowe kakora cye cyadaburingire munonge cyo riyo nogera ngo mbe no nakwereza amagoba rero funemo ntumanisa corona kore yatiri hanga if there was that crisis ntumanisa ngo ikatutera kabantu innocent no chumanya on this record ngwita bamwe tukafewe mero omukoro tukafewe mero meito abentukora so omuntu yaferi wo murumo oriyo no mwongere naku nkawawunda yakwasire mpata kagitwara arufu oriyo no mujira otati sabuni oriyo wabo inomugarase omu covid first batch Uganda kehoza 6.4 trillion. That's right. Of which thousands and thousands of millions zikaza on classified expenditure of Ministry of Health about 103 billion only. So let's, on top of that, maybe to baga kaba bajirache. So innocent. Nuko enda kurugahigo. Abantu batukozere ibyo byona. Nyongo kuna abagambera. Hariho amaraka make agari kwisha kurwana kureba ngwihangere ryaza harayi. Just like President Museveni. Abanyarwanda bona canana na kumwete baragiye mu kishaka. No gware natubiho mukatabokeye ngo bakagenda abanyarwanda anana babiri simanya bakabashanje bo babebine mbundu izo nangwa rikire yatugambira amazima ngo akabaye n'amahiga ari kwingana kakenda ayina yabakije but whatever the case har abanyarwanda baragume bintu mutima gwihangeri abari kwenda ngo rizahara ineshye. President Museveni utakaja muniwe iwe n'abantu bawe nimwe bamuheru abari kwisha kumanya direction yihangeri ngo murisige mwari teko mukina nahatekwa kurugaho abaragumene bagamba nanguna n'abarukoma naija kubakomo innocent na nabo kwita ite tururede innocent nyonkana gambire umujara kamugambira ite tururede wale banashobora wale nagaruko mwazi tera kabonero nyonanta wetokire life continues abararwane barwane ihangeri paka rifunire right. So nanyenda kagambo kamwe kagambire madine rero yo nogira ngo kuwabora MP ninga nojangu iteka rikacererwa kare ninyenda kushobora ngo na nabateka tekire ngo nabanyigisereza abantu hata nabo tureba bamwe batandika kura tino kumami yangu madina o water state itekere orushemererwa kuce kungani wombe barabanze kukwata nibasa kukwatara ijo speaker awechitini sanite akariba kadaga na rukomu ntebe yashemererwa okuyamutire arikure Jacoboranya hariya namutwara Jacoboranya katwara kadaga atakureba nyuma kadaga kuyafira nitatentebe nanye ninditwara mwene takawire ho birimo abaturikiriza mpurire wechitini sanite aribo mu ntebe ya speaker najya kandi nawe hari haba kwenda gukora ki kumwita huriwe korbo ryo mu national park okareba lion ekichunju cyagera kitubantu mu murro gwizembera yatabuka iwakamo korechi iwakamo teka yo madina wareba speaker wa government omwagire wa NRM ayo najya tubantu mwe ecyaturekadaga tukucumanya ecyatwiroranya tukucumanya na nashitame mu ntebe ariyo nagera gwe bintu tubirunze bareba kwera kumwita ninyenda kugambira ngwiwe madina kame karuru kamusimbi iwe madina kame okabyo no yukakare abo kwecuncu cyagamba ngo embera tenungi hariye kiri kubarya bantu mwe no one is safe in this regime abakugamba bakana kirumera finally kandi yikiruza kirumera umugenzi
imwe abo kuba nimbuka nokwe ngo batumwe kugamba kurugeho ngo batumanirisha kukoma imwe karaba abahonami abaryokwe kiromera katugera ngo nobo kugamba nofa na wabona manokora ki Ebaye atano ni tano zarenga umushaha yitu ya gatano kandi arabyakuna kedesi aho muchoko nakwakora Ebaye Majidu aho muri yamutanga chairman wa boda boda mukadebeti aho muchitebero babare kukunda program eji dora umurika mukozi niyo nakwakora honare bumadira dakarasi ya gambe shonga agira ngo wale chuchu chagira ngo hari umuro akameruka hati ekimwe ndakubuza ati bakasara babumwe abantu abakwembera buri baki ubutsinja babare mnonga mtekanisa wa program yaruka kumpaka gishaka kagaruka kagamaho n'abanya-Uganda icyo kubanza ikimuzagambaho mtekanisa wa program ni nyenda abantu abakureba TV tusime government ya NRM Emishe kusema kumuna mbibire sime mnonga abo kubeka turetero kugabe kandi government ejine tukunda icyo kushangira Douglas na Ijaha gamba atina mkwasira mukono ashohora zo mukitanda cyabyama omukashesha za radio ndijo omwaza garukare ya TV yagamba atino mbuze owe no mugabe wa government ejo byatwire no speech nenda kugisimba abanya-Uganda nagira ngiwe ruguze kibanje cyawe ukakirya ukakinywa kikabaho ukazomusenda kutegereza nyo wakarumuke rukumi oriyo mpugi nakigambira National TV kandi nakigaruka oriyo mpugi actually nyo nimba nimushaba hati yuyu okuriye byawe bikaboho njibanje ndoshabe ruhangwa orugo mu magara gense abo kwa noriyo kuteganisa government ndiya TV hange wangero n'ekindi omtekanisa wa program basarire do aba bantu abo kureba nibo rukushanga hati nakwata umwana wa Madina namushereka namjati mnyenda umpereze sente otampire sente umwana wawe niza kumwita otakagira nga Douglas nabasa kubikora ninga nkabu n'aba bantu abayehwireho tayine cyakuba natina tayine cyakuferwa nana mat after all nabankwata bankoma enyuma niza kusigaye ki so abantu nkabo tinkwera tuze kuba bibita tuze kubeshengereza ngo kujya mu twenda karuru ngo abo kujya mu mwenu government ya no ntubiferwa omtebekanisa wa program abantu bingi ngo kunakugambira nakwata umwana abana bakana kumwita nyo hino umwana kashanga abantu wa polisi bakashabe sente abazire barya boro bashaba miliyoni 18 zabura bashabe 5 zabura bashabe mwe yabura finally bakabaterera simu wirokozo mu kisharo mu bizi mwihemo mutumbi ko mwana omuntu nkogwe kubagire kumukwata bashangariye criminal aba batwire nibiba nibita abantu kugira ngo government kataho bugabe mwa robe so government kitura ndaba habeyu ashohora reba biryakahunga kabusha ariya anabyama for free agaruka kore chikoro kindi hata abantu abo ni kigarukamo ngo mu Uganda mu tubine mu gasho omtebekanisa program nyoni nyenda kusima government eji kandi garuke mvunana abanya-Uganda mutabani wanje yajya government ajati nyonchi yo mwana ekareta bona baganga bana bagiga hare kandi jero mutubona esente zikije osha tuzizire abanya-Uganda babira kwate sente takuzigara azo mukatare azinywa agushwero mukazo warukwenda uwabera takarebaga ko kakibone sente zo ashwera mu mukazi anywa marwa kore byarkwenda esente abara kuzigarayo esente zikandi zigira zigarayo namtahi wawe nankana wafuneho na nankana wafuna mbona sayiko tamburetyo wabura zizara maguru ko kamazirya zaho program ejo yahwaho abanya-Uganda mwageshenyeraho yahwa government ejo kumawune bakunda ya leta program ndisho ya NADS
bakabisha parishi baronda mu abantu nka 30 babahereze mbuzi nishuka bakaba kohereze mbuzi 12 bakabisa program kubera ko mbuzi 12 bajya ngo mbuzi ezo zazara tugaruze mbuzi 10 na zingahi tuzihereza omuntu ndijo niwo sigaze ze mbuzi nano zitambure zityo abantu bakazirya abantu bariyente abantu bakabahembe bo ebe bintu nishuka nyo by then kandi na cancer tukatuba twine embibo twine mbuzi twine ente ababirende barise mpunu bazibahereza konka hata abantu bona bahire bintu byo wabaguza ibaritire to bapasa kugabira ibangire bakabiguza abo benyine bo kwija bakaza kujya government tuyambere government gwane tugasire ki hosting sa president yajya tukonka abantu banyemba college nadizi yarema ya leta wealth creation operation wealth creation kagire tomba yajya tumweme banadizi coordinator baha baremera ngo kandi tema abasirikare nimba manya babatamu abantu babahembo abantu babahende nungi za cross abantu babahaburi kimwe abanyayuganda babimera kubabere bagimuhera tubatena n'abasirikare kubabere bagimuhera gombora akabasha achezo mukatari abamwe bakaba barindiro muhanda gigurizaho esenta zo maro zinywa kandi bamukwate mu mouth twenda karu tagambo ese ibyo program bakora ki abanyayuganda benyine baje information mbona hati operation wealth creation umyaka 5 ekagaba ifazana nemo so ifazana nemo whichever milioni zingeza whichever kuno jango ryakagitwara yajigana ndijo yajo hati kuziro saturation konka hati rondo umuntu obahire ente ya wealth creation teka herize nangwa n'imyaka eji zizacyo ndikasaba program icyo zayanga barete imyuga twaresire imyuga abantu bayihandikisa government of course sente umutebe kansa program kamwe birabanyeganda nani nyenda kuhereza enjweji nyereka ngo niwe ne capacity yo kubasa kugera yo kujimaintaininga kagume yemerire kokati kwenju ngakutera mu house kugireberera ngakutera muri kimwe cyo yes niwe nyoreka ngo nangwa niwe committed no wasa kugire cyo wakora ki eki wayegasira ni yezo zino sente bananga batahibanje niyo propaganda iba kugira ngo nota yesente okay washire echamuhero mtebekanisa program PDM njiji eka tansire no kutandika nyamaziro mwaka konga sente barondi bazita baba kwasire baba tomi home wachireba kandi cyo kugira ngo batombi home bakomo they have a right been a right kwa paying for bail been a right kufuna bond because it take mu Uganda ni wajangu no ba criminal until court yakora shi ya kushara court is proving a guilty ano bakora kintu bakushara umushanga konka hati when yowe ndi kwendera umutebekanisa program yentwire ningambira abantu government cheba korire nikimara titwini banja nangwa na government abo kubekerezeho yahika muntu wahansi uriyo wahansi nyo undi kucikira nyine nanka sero yoko mukibungo nibageta katambo kukukwe waza kuhikayo no basa kujibwene ni hata kinkushaba omunya Uganda nyendo kuze government oruguto otimpinjire na nasi yanje nyenda kugisiyo mukatare kora nuki omuhanda numbi aho ninza kura ni nyendo ngiro timbweni nyine mbuzi yanje abashuma babirekari mbweni hati government mutuyambire ki konke bya government gutubaretere ebyo kujya tebo Uganda musimuke mureke tukore mureke twezirike bigufu turebeke ngo nitwe twakora like China buli umwe wena no mwana muto no hanoha nana koruwe nana ko konkito abanya Uganda no kuchero musenta tukashona itano zari kumshayiti ya mukaga kasho messages ibiri ngizo amoni na wahende guma arozio mwebare kiganiro amoni mwebare agwa history yawe guma arozio yakwebaza nicyo nashobora message yakwa nizo wawe
then ogumba mwita korebu korebu yajirango anabaramusya. Do you know that these people have been exposed worldwide because of their corruption? Go to Rwanda. Have you ever heard Rwanda borrowing money from other countries? These corrupt people have invested Uganda's budget. So their budget, so that is why they want to reduce pressure on social media. Ndamuchiza amoni na dagaras ya tekafika ngo only. So, omutebekasa wa program abareba basindika amasomo bakontributinga amwe baramunonga n'aba moderator n'aba analyst batayibanje konka ndaba kigabanyankore bine enfumi ibiri amino na gariyembeho ngakeza gashekera umusirigurire kandi yakabedira nkarenyo zitakurira buro zikazomuti zikakwesimira babare mnonga madina gambera abanyeganda cyumbakurire ukubinaza kinana na mukaga kinana na mushanje obishitini soma 7 akahanisa sente zihanga ko tware mitwari igana akwereza shilingi kashanju miliyoni akwashilingi kashanju kakuremera kuchira miliyoni. I don't know ahabwo yene ko yabira kuchireba kinana na mwenda yashoma mu cooperative union z'abashonkuru zitona bayashonkuru to babire binomu bakusevinga mu sente bwabo bo fastox n'ibindi kugira ngo wayi n'umwana ngato kwa musizoni y'umwana agenda aho mu rugo nibo bije bakuzo umwana akarasha abashashura umwana akarasha ge bakwenye developing because governments baseba nabanya bakutureba ibirezo kubanza aminezo kubanza zone zikaze kubara enshongisha tunajyanyo waginye gise no western sa umugenzi right referendum musibetungura in the early 80s. It's bya Africa zikaziriya ndwara, it's bya Africa zikaziriyo butamanya, it's bya Africa bukaburyo bworo. Konka western somwa 7 na timu ya Madina bo bakarangwa ibintu byo bashemere kuzero wingiraho kwatira abanyeganda ndije myaka 50 anora abo bakwesima ngo ajeje because western somwa moboti akiuza milioni na kamili bilioni 23 a billion is actually yayombe kama rwanda na shatu omuyangaliyo owestern somwa 7 ayihorize trillions inshanju ni 5 yahunduza amarwaro rachonga yahunduza amarwaro ragogonga enguto amashanyarazi amashanyarazi tunebye kabiri na mukaga yangaliyo want to amashanyarazi on to discussing without fear of contradictions is my profession. Only 26% of Uganda as the country no be na amashanyarazi. So what percentage of them was to take a development ya parish development moto eko na infrastructure eko na amashanyarazi mu processing wota kubi abanyiganda chimese mu parish development moto noza kusigira ibyo bice kabiri na mukaga abarabase ku processing twakwata by'ubworo na nabagambire mwe nababari yaho ubworo rurukumirwe na 9 naniyo musini ya 1 nyunga sesuru mu atamu yo kubanza gashasuru mu kamasho bank amino mu cooperative bank tamu yakabibuza kakaba ari twashaka kapapura closed twamangunisho tamu neza tubakagira ati urate na nena uguruko netunguka munababiya byatira shara tubaretire iki mwena naramwa abato mu politics zechura cyane namugaka y'intandiko eje kajyana na kisamba mugero ya toletera za PC democracy modernization so it is a modernization banze mutwari base bana banyaba bari ibito basomero karoza atenda tukasoma na political education kwa basoma political education kwa ka 10 point program ore bayigandikisa kuterera because tufunetse
because the most interesting topics is a resume political education zikazire 18 reasons zo kwamba kwa Amin. Yeah, not the coup d'etat of 1971 to the 5th. A 10-point program ya NRM. Hati madina kubiha bihama ready active ngwatawira 10-point program iri mukakasana ngo point 8 ngo muchikozere mwagitirikane. Nene mujigara bondi kujya gutuma abasha. Now, ebyona biza bikubo. Ishatu yumkaruka 2021. Akana kakakura ba radios na TV zone operation risk creation kukozire ekahereza haifa za nadem. Iwo urira. Twine population yo kadana na munani wahereza haifa za nanet. Tubure bwo no mutuje. No tubare mabanta magezi. Reference Austin Somami Kagame Pia iziro mu Uganda ry'empunzi ya Rwara kwa Shako bamutwara buhinga. Kwiyakira buhinga bamujyango kizi kuleta kwa Shako no kurya kubi. Ukabure shaka muka leta ukarwara zendwara no kuguna zoguna. Bamuhemenda yaterera. Atari president. Ni president wa Rwanda. Kwiyakira Rwanda zikuza kutemba mu Uganda. Yataho order 20 ya milioni mwe n'icweka. Kwabura burakate kabi omangu wajirati wachigwa miwa yakagura. But how many have been bought na bakaza nazibitu bar brand Fred basibire sitambara bisho kutubia mugaro bamuntaringa kubagabende kubaletende. White ero mukifuba wabo kwewura Madina ebyo wabirogaba omukosti wese yawe kibagabire mukino mugasho cyo ku improvinga abantu niki ninga nuzati kubizabuza yogurira nemurira abaturutirize ngutukagabe mpunu ngutwagabe mbi twagabe mbuzi twagabe ente ente wanya kastunga yo bangaye kumaguretse kumagambira bazima kakafura bose abastunjire bari so ihanga basewa nabanyabo kada babiri echameru munonga nabajangu turuzinina za dictatorial regime okubata mu bwoba okubakora boro munonga 17 million z'abanyarwanda bakwita militarization yatwaza kuzumukarura kandi nozakora amahego nakakwesumba mu democracy lene yakana no kwenda mu mutamanyi information eje tukubagamba kunkabyona naramya bari mu kubyo submission yajya mu bito twatwe karakaza tugatwa sebintu byabana obutwa bitwe karakaza 2011 poverty levels kazi lower koza abantu bakabikutiramisha hata kutakwe karakasa poverty levels ya 17 million z'abanyarwanda you will check and at the information to good mind now finally so finally no appealinga ombanya Uganda now that batanje kutwita nipje turuge yo mbuke bwitu tushabiya ngari yitu turigaro turiyo mu buhambe turukwate turite omukoneriyo because ihanga lili under captivity nicho kulebera permanent secretary omuntu waluna mukaga akunagisa akwimu mushara nanka supreme court judge omuntu wikumi na bashatu mu yanga so ejo captivity twino kujiyamu okareba nanka omuntu wa munana prime minister akulemesa speaker kugira ngo nyegenyege number 3 ngunyegenyege no rusegu atapana tikanywe mwenye prime minister najati mujene mukole so ekikumanyisa ngo ihanga ryina abantu babiri bashatu bana abakwasire bakamabari so ebitwe kacyenda by'abanyarwanda twino kushora tukajya ngo enough is enough we want our country back on true records and true terms. Okay. Thank you. Honorable says Miyambi webare kuguma aha program kandi bashumika mesijaka kusebura ubwo yajaho bari munonga Mr Innocent Honorable Madina na Museveni bona nabashuma ndi Innocent amitwe Gora kama chagambo wecho